right and then turn right. Don't like this and that. Ona je isto pomagala. Bila je nogice na padali i onda ona skakutala. Da. On je malo popravio, ali redko. To su te tajne, a? Naravno, nisam sam radio, sam imao svojih prijatelja koji su mi pomagali, prije svega glavna organizatorica ovoga doktorica Zorica Manja, pa tako i tako. Isus sam njega je neki kontaktu ili ovako. Evo, to je legenda. A njega sam upoznao negdje točno prije 30 godina. Negdje 93. bi to bilo, da smo već imali izložbe, 94. je već bila izložba. Ja mislim u Ina Saber, pa Ina ona Karikova, Saber kako se da. Gore kod Venča. Da, to je bilo 94. godine. Evo Zumir. Inače nisam ja baš znao da je on takav. Upoznali smo se u umjetničkom paviljonu kad je profesor Labaš imao izložbu. Onda sam ja došao do Stanka i rekao mi je pokojni Davor Vuković za Stanka i tako dalje. Onda sam ja došao na izložbu Labaša. Stanko. To smo bili male slike, 80 puta 120. A dvije bočne strane umjetničkog paviljona je ostalo sa slike. A jedna ta bočna je bila veća i više nego što se sve u životu. Sam došao na Prado, do Stanka, kao slika. I tamo je nešto pita Stanka, ovo kako su šta, hoćeš pisao na to. Ja kažem, ma ništa. Šta je nešto došao? Pa njemu ja mislim da ja sam vidio ona bočna slika, jedna više nego što se ja učio. Kaže, nek sad on dođe s mapom. Da se smije, dobro, pa to je najvažnije. To je najvažnije. To je Smiješ i oni su na primjer četiri barokne slike, tri na slike. Tako ja sam kad došli blizu bili su da je to nekaj ikona. Sada iza njih je djelovalo kao neki veliki stari majstori. On je za 2 dana i 3 noći se napravilo te 4 umjetnosti. Znači jedan Viktorsko je fenomen. Da, onda je to bila Nova godina, negdje možda 11 sati nisam došao. Teško je, ako neko, malo se tada i teže doći. I onda mi je rekao dođi, nisam bila, ja kada ćeš biti baš jednu godinu doći. Počekaj pa ono se, ma dođi, Filip nam se vraćao, kaže dođi, izmirati te stanu. To donosi politički.